Ligero el sábado 20 de marzo. Tuzokino ba, sokubinu yap tamako oksak hospitalo, ola le kukatal ti kahnalo be, mau nayelu yolo, yana kutukulo ubeto bash ante lukalanti gubao. Bayo matu anta talamil, y que lukala el cuchilo, me yahite luchupul hospitalo. Katik ti radulakal ma que, ya la tío be, le kwakwen kohanelo la yene, mau nayelu yolo mak, kabete tulakal mak, he bistun mako chihanta que, wala mak yanulak ohanil tie, shiko tu sebla ki hospital, waku chik pa atio, Eshuchi le kohanilo. Hebis chokwil, sasa kal, chival pol, matu pastel chayku yiko. De hospitalo, ya no pastel, uyantalo tu memako ya nobi. El jueves 18 yako ya la pexilo tu beto halachi yucata Mauricio Vira Dosal, tutano halachi le nos luma, cuchuaye 16.350 ulak vacunado le coronavirus. Y chile gela en uchabal 14.400 utia lucajilo oshkuskap junukma chemash akanke bukto chichimila et San Felipe uyala 1950 utia te caspeto isa maltel tinum. El miércoles 17 yaco, Cuchulac 11.700, un el vacunado, Tiligelo bo, Utial tun chamaco, yan 60 haptio guamanal, tu mectan cajilo te caspeto y samalit el tinum. El miércoles ya 10 no, Cuchuwe Yucatán, Ulac 9.750 vacunado, Utiamaco Chihantak, tu mectan cajilo tisimin, te lo gustaba el 71.3% y el Mashkanu 61.2%. Le domingo yak 7, kuchangulak 14.000 vacunados, tiamaco chihandak tu kahilo, tikul espita ek anasin, y el jueves 4 yak kuchulak 12.675 lak vacunados, utiamaco yancho 60 hapwa manalti, tu kahilo progreso, tishko covid el temoson. Tu lak al chokulas abal tío. Ukasa lele vacunado tanu tsabal ti macho tu tsip tu kabao tu chikulilo ujes mohala chilulu mil México tu meletio ilik bishkun uchulil he visto kuya lo tel ujel hek apta kuchilo meyaje kabetu ilal bishubinu chupol hospitalo yetel haitul kohano ku cosa sansa mali tak behla yan 220 juntulul mak pacto le kohanilo ti ano hegelas hospitalo ti al hala chilobe 29.867 mako tsoku tohtaluyolo, mishbaku chikpaltio, mishtupatalu pakihole kohanilo. Le buka mako ba 87% titulak le macho tsoku chikpa le kohanil tiobo, le tiobe 34.261 juntulul. Bele chikpa ula 96 mak pakte coronavirus, 56 tukahiljo, 11 kanasin, 5 Valladolid, o ostule baka motulit el tikul, kaka tule tekashtinum yetel tisimin, yetel juntule konk al homum. Mama Río Lagarto, Samajil, Tishpewal, Tsukak, Umanguetel, Yashkukul. Y Chile 34.261 Maco, Tzoguchikpa, Lecojan, el Tiobo, Yan 278, Juntulule, Tanstrutalo. Cheway Tukahil, Hoy, Tzoguchikpahal, 21.270, Juntulul Mac, Pacacti, Coronavirus, Takduk en el 19 de marzo. Le Tiobetia, no. 6.067 Juntulule, Shamanil, 5.698, Tulak en el 2014 un tululeto chumukil, 2894 y tu nojolil, 4597 y tu chiquinil. Y chile solsi belak ay holbi belak kin 11 mako, 8 shibuete 8 tu kolelo, ukinilo beti yangichil 59 tak 90 jabobe. Ya sai kohanil tio hebistalamil tu presiono, diabetes yangach polokachi. Kohanil tu riñono, beshan kohanil tu pulmono, y tu laco bebalo ukaba, inmunosupresión y el cardiopatía. 7 juntulul kacheti kahakbal hoy, juntule tash trusutal, yetel akan ke baka etel kanasine, juntul mak quintelo. Sokuchukik 3.699 mak quimikiol de coronavirus. Y chiliboke kohano ya no, 482 juntulule hetz elianico, kalano, matubukte le kohanilo, tu shakatal tu menutsakiahilo umolail toh olal. Hebisto kaliko 220 juntulule mako, kohano bo, tia no, jejelas, hospitale kalano jumpuli. Ulaco hatsemaco tupatico basco ni es le shak al betan tiobo. Ukinil tulaka le maco tsokupaka le kohanil tiobo tiang ichinupel winal tak 99 jabobe. Uyesa hilo le semáforo uya kuchik bisikechak ank ayanil. Hebus oku seten alalo le semáforo kutsaba ohelbi bishianil le kan nupu 15 kino ucha kapatak upelili kuntal yetele kusaik aholbi uhala chilumil México.